Amay na talifusan niyo masih bakaso ita Yesu Kristo. Arong malupalangis to bali beruo keda basi makare bamigu 25 tua sikele rua 2022. Bagi nete Natal pertama. Tihal mur basura Yohane Fazasara ngabua Sara irugi si Filefa imaneta romalilo palangi. Bambereta so da romali ande. Bah keluwalangi da romali ande. Bata romali ande. Ba nolo walangi. Keluwalangi so iya bambereta. Kenia bereta hadiah fifu. Sambal lele si som si tengah kenia bereta. Kenia so wa auri. Bahaga baniha wa auri ande. Bahu maga-haga andre basu gemi-gemi. Bale ihale iya so gemi-gemi. So ni fatengel walangi Yohane denia. Da simai mamatuhu ena ifatuhu haga andre. Ena dosi mamati kania. Tenga ya iya haga andre. Ha mamatuhu haga andre. Mai saya bakulidana haga sinduhu ande so hagaini ni hafefu. No so ia bakulidana bahkan ia berota hadiah ia fefu bale aboto ia badodo ni ha bakulidana. No kenia basima ia bale lafuna ia khura banuania. Bahaba ato sa munaha ya iya. Khera ite to bali onolo walangi ira. Khesamati batinia ande. Tenga muri bando tumbu ira. Batenga murui bawa edona nusiniha. Batenga murui bawa edona dramatua. Murui balo walangi tumbu ira. Banoto bali asiniha daromali ande. Banoso iya khoda. Bano anhe kalakhminia. Hul lakhminono siya sambua khnama. Sinoa oiso fai wadede. Ave wadoho. Ero kita manganda ita. He amalo walangi. Si sobam berota. Sino mame ekema turia sahli doa. Ya edaro malima sino mabaso. Ba umasika na muhindi ekhuma fambulu kihi hanya muninga. Ena aboto badadema daro mali anda sino to bali niha. Ba arro dadema khania fadu dadema mamati raga badai suga Yesu Kristo. Hede khuma dama funundongo badai suga Yesu Kristo. Yado. Amaina talifursan yung masi so ay ta Yesu Kristo. Shalom, ya ahobu. Tasuno soaya batado sa hagelo bay wadada niya sino falu kay tamafef. May maginata 2022. Tarugi ginata wanarutudu fatumbu soaya ita Yesu Kristo. Amay na talifusan yung masih bakal soaya ita Yesu Kristo. Era lo walangi baba uridari no fondege ziso kisibai batibai ham fangira irada hana fano funiha iruki ma akhu are terterasi lema mati ke Yesu hana batola mei lo walangi babuli danoar bahabisa batola tubalini daro malihan. Daan yang renusita ba daro malilo malangi andre. Ibotoki ba dadada he bisa berota hadiah ia fefu muroi kalau malangi. Baba berta arbasya ia daro mali favorifi andre. Des to bali tui daro mali andre. Taro mali.
Amay na talifusan yung masih baka sa Yesu Keriso. Taromali ar banoso iya bamberuta. Basis so bamberuta ar bahalo balangi. Daaya ine wa imane lo balangi bano taromali. Ba taromali ar bano lo balangi. Mihana mesiso bamberuta daromali. Taromali siso bamberuta ar da sama suki hade ya fif bakhniya so waure batar malisi so bamberta ar batubali ni badai sita Yesu Keriso da manis to bali tu hodar mali are no to bali ni taromali ar hewi sangat tu bali ni hadar mali ar. Da ya ini walau walangi. Mai baguli dan. Bayo Roma iya si mane ni tubuh iya banu alave sila nasafo nga bato. Ya iya da mari. Amanya talfusa ni masih bakasoy ta Yesu Keriso. Meno to bali ni hadar mali ar. Bada letibule fau ya kota. Hadia go hitede de lo walangi. Wa meia bagulidano. Batu bali usini hadar mali ar. Imane fosato sara. E na usoba auri. Basa mati kania. Tafai kita bangabua si Eva, bangabua si Valero. Era do lo walangi. Lemaneu masih anak ko samasa ni babainya ada. Afunia fefu teorefi. Bahisa ni Ieroga lo walangi. Ifalu ahor. Bada ama Yesu babogao ni Yesu bahor. Ena soba malalini era. Ena soba mohoni. Bai sudra waore sila itu ada. Imane Yesu. Bada amindra o. Ena sokera ba auri. Bai da fahana kera. Hadiah ia anda Yohanes pasal 10 ngawas 10 be. Berhor ni kulidan. Padahal Yesu ena fahana khuda wa auri sila itu ar. Amai na talifus ni masih bakaswaita Yesu Keriso. Baito hugna sa tarumal walangi. Yesus ang umau me imane. Bau me kera ba auri sila itu. Ba leteki ko ira. Getu bara. Balasan biya ira badang aku. Yohanes pasal 10 ngabua 20 awal. Dae wa umasi no walangi khuda ita samati. Meia bagulidana Andre. Ina ta sedra ba auri. Dozi samati kania. Dah tak ada sama gele. Menofondreke di sehi. De lo balangi bawa orenda. Dua. No tu bali ni hataro mali ada. Di mana tu bali for satu dua. Ina so haga baninga. Takai kita bangabua 5 iroki sisiwa. Haga si soba bertar. So hagai ni ulidana. Bano muroi kalau walangi. Bano haga lo walangi ar. So hagai ni fefu gobeita dangania. Haga ni ilada bagulidanu arre. Bano haga ni beboi lo walangi. He haga luo, he haga bawa, he haga drefi babanua. Haga
haga lo walangi anda. Ba morekania fefu haga anda. Moroi ke daru malesi so bambarata. Haga lo walangi sang Roma baniha. Sang turlalada. So sului favorita. Iregel elunu ita. Haga lo walangi anda sama tubuh haga baniha satula. Lo walangi sino haga sinuhu anda baru kembali niha. Ama ina talifus niyo masih baka sueta Yesu ke Yesu. Imane tarumai lo walangi Yesus ang mau may imane. Ya odo haga desi kulidano. Anda solo ya o. Balemu mababa so kami. So sa ikania haga. Baba urea ada Yohane walu wa feleruan. Yesu no tomali haga desi kulidano. So hagai niya ita pangabala fefu au kami sila saki. Fabulhor. Bameso Yesu bagulidan baru haga ya bagulidan ar. Bameno haga Yesu ar bagulidan. Baru hagai ni fefu samati kania. Da wa ibali wa itege keda tumali haga ita bagulidan ar. Bahebisa na tumali haga ita bagulidan ar. Ayada tafalua wa omasi banabo tafalua wa omasi ke sueta Yesu Kristus o hege ba atula dede ba falua wa aduho hagaini kulidado ar amwatau sisuki si faudu basumasi lo balangi ina mohaga bateturia de Yesu sino mohakai ni fa aureda sama-sama. Telu. No to bali ni hadaru mali ada manefo satu si telu. Ina esok ia keda. Pai kita bangawas si fulu iroki si Felefa. Taro mali lo walani si soba bertaan. Meno to bali ya ni ha. Badal maso ya keda faluka ita baba mati. Bagi netuluno memoya bakulidano tubuh ia simanini apa makita ya ia hanya iwale ifalua hor bafa abele lo walang si so ke Yesu fafo ia kerani fahania bayo awe ke ira ibele ke ira basi fautu ke simaneke bawa orida ya bisa mati bakal sueta Yesu Kristus. Menoma Yesu bakulidano anda. Bada waso iya khuda. Heno mangabuli Yesu basoruko ya dae. Basoso ya khuda. Bada kiheha. Ini amoni. Bahewisa inaha aboto badododa. Waso khuda Yesu ada. Dayo tafalua darumali lo walangi. Si mali ni wa Yesu bang maa. Sangi ya ke ya o. Nau ya ke ya gui. Da uso ya bua. Meti bai milau hadia iya nalo ya o. Nami ya gen ra o. Bana le ai fabal demi darumaliku. Bami ada di sumasiami. Bate be kami iwa o. So ita Yesu Kristus. Ena soke da Yesu ada. Bata uyaga ia, tak iyaga Yesu ada. Tabe ba uri dan difatur ke hanya moni. Ba aroda deda. Wa mati ke soaya ita Yesu Kristus. Namai na talifusa yung Masia baka jeta Yesu Kristus. Lo balangi si so keda. Lo walangi sila faroi sagoto fara daun ni fotoi Emanueli aweda lo walangi banga wale no roda bakulidanu are
Bangawal kabula dede. Bangawal batau bakulita no ade. Bayata ura ama ina talifus ni masisway. Hana no so khada Yesu. Fau ya khada eromauh. Lei ita iruki kamosua ketetana ada. Bagi netu buah wa omusu tetu ada. Bawa wa omusu tetu fortrege sal tetu ada. Data omuso itu tetu. Data me ni fatar lo walangi baureda. Me tarumalis so babertar no tubalian niha. Banoso ya khada. Baba me khada faure sila itu. Iya. Mengadai. Manda sawa gelu so aya darumalimas no me de khuma basi makhar. Atu de dema wa fondege je sakit de ba khuma. Tarumali ande sino tubali niha. Bada sila fari khuma erma akh. Da usame khuma fauri. Da usame khuma haga. Samhone fauri ma. Ito bali hum khuma darumali ande. Badai suga Yesu Kristo. Yaduh